Ya, channel idane hawa kara share konaba manera wensa ita bele buka Twitter password o kata sandi Facebook nebemat ita haluha ita hakara discover fale hodi bele hetan kata sandi password nebemat ita la bele dekor iha trick idane hausi share wensa ita bele buka iha HP ita usa browser Google. Lihat primeiro colega Sira Bangira tama iha emailnya Facebook mak email kalau ona password iha channel dane colega Sira antes ita tu ba explicação kalian kona baidane colega Sira kata halua like no share ba tutorial dane ike halua subscribe. Oke, ba colega Sira memang halua no cara descobre halo tutorial ane sentuir mana. Primeiro ita klik iha aplikasi mobile ita ba iha Google paresang hau klik nih ita ba iha Google e depois ita ba iha selanjutnya atau lainnya depende ba emailnya mobile klik ya lainnya. Yana ba hau usa hela email ane sangleten official YouTube Alumni São Pedro hau koko registro dia Facebook ida turune bela tudo exemplo ne bema pa colega Sira atune colega se bele halo Twitter no bel descobre minha password Facebook. Menghira taman he menu ne colega Sira klik iha menu butang leten depois ba iha klik kelola akun Google Anda. Iha ne email barak me be hau koko registro iha official YouTube Alumni São Pedro. Kita klik ita mai hene ita muda mai iha hili ya menu butang keamanan. Nih iha haunya sistema setting usa bahasa Indonesia. Pois muda tuh mai iha menu. Colega sebelah mobile lebih mak durante ne connect bayar akun Google mane Oppo A3, Samsung Galaxy A20, Galaxy J4. Tu nafating mai iha pengelola sandi. Klik ya nih. Orang kolega kita belahare ya pengelola sandi ini hau pernah usa ona Google ho di aksesu Facebook i kata sandi ni bemak antes ni be hawa aksesu Facebook ni halo ona save o recovery iha akun Google kolega sebelahare iha telusurinya nih iha kata sandi 5 ya join club meeting, live account, live join business, how akar hatulu ba kolega Sira liga sama explicação na bema koin how kwaliona kona ba Facebook banghira ita ne Facebook ita haluha na password klik ya Facebook ita ne kolega Sira labele anoin katak nit label aksesu mai kolega Sira tengki anoin hena banyak husu masukkan kata sandi nelos kata sandi Facebook
maybe ni husu kata sandi mo HP ni tam hau ni HP usa kata sandi antam hau tinggi tahu kata sandi. Kolega sira bele iminya bele usa bele tahu iminya kata sandi. Jadi ini tahu na kata sandi ita tama ona bana pa kolega sebali hau usa nomor telefoni no password me musu kolega sira bele hari na ba ita bele klik inside ita bele hari kata sandi ita klik matang ita klik ke sinal da matang ita bele hari klik ita bele hari ita bele copy no ita bele copy ni email o nomor telepon ita bele asisi for Facebook no bemak antes ni ita haluha password. Oke, how explica toba hinedet i kolega sira bele halo tuir afiar kata idani hanesan miu sida tu azuda ita hotu bela sesu fila fali ita Facebook me ita haluhan ona toba hinedet kita haluha subscribe channel dan